Siyanimukela abalimi ihlelo asilimeni Maswati. Namuhla sila eTulu kavele izizweni eNgwembisi. Nayenza ulala eceleni kwelidolobha laseMankayane. Sivakashela umlimi lo wenta mushroom, oyster mushroom. Lo mlimi ke umlimi balimi labambalwa eveni labenta lesilimo lesi. So siyathemba nje ukuthi kunengile sakufunza namuhla ukuze mushroom alimo kanjani. Lokhu nje kunetinto kuthiwa climate change laba affecta indlela esilima ngayo. Siyathi ukuthi mushroom ngiletinye kwetilimo letingasita ukuthi nangabe senta tona singayi-mitigate le risk ye climate change. Silandzelele ngebalimi sizokhulumisa nangumkhonda lola kavele izizweni. Siyabonga. Mhlongwane siyabonga kusemukela ekhaya. Siyajabula lokuthi sichumane nawe ngoba urepresenta a small group of farmers lalimatimvo letingakavami even oyster mushroom. I think nje mina mhlambe singacala ngokuthi abantu labangakwati ayikusiyo still a young man, mhlambe ungacala nje ukuthi introduce wena ukuthi ungumluleki mkhonda vele sila ekhaya kavele izizweni. Mhlawumbe ungaqala nje ukuthi ufunzephi lokuze uzofike ube la. Okay. Mina njengoba soshito ngimeluleki wakamkhonda wakhona la kavele izizweni eMtimani la eSemankayane. I-background yami education, so ngafunza eSt Mark's High School, Mbabane. Abese ngiyaphuma khona ka form 3 ngoba make bekayohlalela ngase Pietermaritzburg. Ngihamba khona i-high school ngayiqethelela khona le South Africa, and ngabe mangiyiqetha ngangena e-University of KwaZulu-Natal, the UKZN. Kwaba ngikhona ke lapho la ngasho ukuthi yaqala khona le ngoba bengifunda science, environmental science. Yaqala lapho ke le interest yala makhowa nakhona iqala khona lesifundo labathi microbiology. Okay. So microbiology ifunza ngabo fungi konke lo kwaba interesting nje ngaleso sikhathi, kepha ngangakunaki kakhulu ngoba bengisasemncane ngenta incinqumbi. But fast forward after sekunebo COVID base sibuya la khaya, ngabuya ngayo sita umzala wami, ngakhanza umzala wami sosebenza lapha Mackenzie Research Station. Wasicela ukuthi ucela ukuthi sitombhuqise emakhowa. At the time besingadi ukuthi makhowa kwendiwani. Bathi nje haya sambeni sihamba spend ilanga lonke. Safika lapha waqala sangena eclassini, wasayista uqala eclassini. Besikade nasingena eclass, sangena eclassini basifundzisa ke just a short course ukuthi hayi makhowa alinywa kanjena, basinika ke naleti structure, basipha ama plans. Hayi maso interested na iplan yendlu na i-material kumele ube nayo. Sayithatha sabe sesiyahamba sayenda into practical, sabona sagaya tshani, sapakisha etikhwameni. Sabe seke sakubonile at the time vele kwendelwa khona le research, kunale libhodo lepheka konke kwendelwa le. So sayibona nje yonke le process ngaphandle kwale part yekuvuna ukuthi masifake endlini ngoba yena bekendela le ekhaya kahle. So lapho angifikanga kuleso sigaba leso. Ngabuya la khaya ngasho mangasho hayi yathi lento emakhowa manje ngiyibone interest because naye umzala bekaphinza ngishayela sabe ngicela ungisikele tshani. Ngicela ungisikele tshani, yathi ngithini ngiyothenga tshani, wena tshani ninabo lapho. So ngimsikele tshani ngifake ebheleni simphathisela hamba sebenza. Ngabona ukuthi hawu yathi lento lo muntu la kwenteka khona aspende khona imali lokuthi uthenge tshani, nalo tshani noma kuthi ukuthenge abukaduli. Bese nenhlanyelo nayo uthola yonke lento yendelwa khona la. Konke uphuma nako so kwendela. So yaqala kanjalo ke le interest ngase siyaqala ke ngwendela khona le research. Okay. Ngisuke nalo tshani bami la
ngihambe ngibhukhe manje ngifikelela ngibhukhe esiGulumba basho ukuthi okay namhla esiGulumba sitakugayela abantu. So lapho kwabe sekuvela le element yokuthi sometimes besuka sithi masifika le bathi hayi chance sekunethiwe. Hayi namhla esiGulumba kude lama inconvenience lamancane, but mina lawo ngangawaboni as kuhluleka, ngawabona as opportunity ukuthi no yathi loku isign yokuthi why ngingabi naleti info leti mina ngitendele mina. So ngaqala ke ngale structure sekupheka ukuthi ngibe naleli board ukuthi okay asengithathe nathanga lelitsala ngibone ukuthi angeke sebangakhele ukuthi ngibe naleli board lokupheka. Abangakhele amabhodo abamancane abayi2 kwahamba kahle, ngabona ukuthi okay nyalo senginawo amabhodo so kude lesidingo ngoba besihlala le masesipheka lokho besihlala le sibuye ebusuku kanti sibuya ngabo 1 ukuthi ngikhani kuphela lesikhathi ngoba sithe lesikhathi sekupheka. So sabona from lapho ukuthi hayi no lamabhodo masala ekhaya then unayiphekela la ekhaya, so lena angigaye kuphela ngibuye netshani bami lokugayiwe, ngithenga ibrain yami, ngithenga amaplastic ami, ngithenga amarastiki ngibugayele la ekhaya bese ngibhakisha la. Sakwenda lo nakhona lapho kwahamba ke phindze futhi kwaba nenkinga la kugayela hayi man nokugaya nako sekayimisa le process ngalesikhathi nginetshani bami abugayeki, ngalesikhathi sekuvulekile fastele ukuthi ngigaye sengide tshani asinyalo shothi asengizama indlela yokuthi si-investe la kule equipment yekugaya. Sa approacha uMibabe waSimelane lo wakha imishini yokudlula, amchazela ukuthi ayiSimelane yathi sicela usakhela umshini lo kanjena manje lo mshini sinakugaya ngawo tshani. AsiSimelane okay asenguzame lo mshini, awuzama waphuma naye umshini Simelane wasinika vele sabuya nawe ekhaya. So at that point kwabe sekuyacaca ukuthi from etshanini negrass cut khona sihamba sijubele thina etshani sibuye nabo sigayele thina, masicela ukugayela phinde sibhucele thina konke sikwenda la ekhaya nendlu sinayo sengiyakhile from le plan labanginika kuyona le. Okay. So le journey leqhamuke kanjalo ukuze ifike la sikhona inyanga. Mhlungwana wabona wena songentela umsebenzi wabalula ngoba sochaze cishe ngendlela lebandi. Mina nje sengicabanga ukuthi umsebenzi wakho loselenyalo ukuthi asifundzisa ukuthi amashuma alinywa kanjani in detail because cishe sesinaso sithombe but nje asesicoverishe naye. Ngikhumbula use UKZN ufundzela ini lapho? Lapho ngifundzela i-environmental sciences. Okay. Yebo ngenda i-biochemistry. Okay. Yebo so ngiyo leli nalabo fangi kakhulu. Wacetha? Yebo ngacetha mase ngibuya ke la ekhaya sengiphinze ngichubeka ngisikenyalo sale ngichubeka kuyona le environmental science kepha kenyalo sengenda environmental management. Okay. Daga chemistry yona. So ngichubeka nayo. Ufunza kusiphi isikolo ke la? University of South Africa. Sengifunza online usengifunza remote. Sengiyange kwenda ema practical kuphela. Okay. Campus sengiyakhona lokuthi ngibe based la ekhaya. Nale yase UNISA so icedzini. Le ngiyo le ngichaza le UNISA. Usachubeka nayo? Sachubeka nayo. Okay. So yona ikahle ngalokuthi ingivumela lokuthi ngiqhubeke ngisebenze la ekhaya. Okay. Ngi-attend ama class. Namhlanje before nifike makathi sisign off ngabo 12. La kimbe advantage ngoba benginee class ngabo 10. Okay. Okay. So bese ngithola thuba okay. Qhubeka neclass. Okay. Yaphuma ke. Sekanje. So yona kuyasita ukufunda lokho remote ukuthi uyakhona lokubalansisa. What do you want to do with that education? Ngoba mina ngikhanzelana une industry we are basically developing a value chain yaka mushroom which really is becoming an enterprise. Kepha asesithi nje what is your plan on how old are you by? Ngina 31. Okay. Ngihlanganisa 31. Okay. I-education ngiviewa as ku achieve i-potential yakho. Yeah. So mina ka environmental science lengikubonile ukuthi ngifunza kakhulu ngema environmental issues. Yeah. Ukuthi noma kuthiwa angeke ngiyosebenzela umuntu ngoba ngitabe ngisebenza but ikhona i-impact lengaba nayo, akhona ama-program lengabe sengiyawenda especially awareness. Yeah. Awareness bantu labaningi aba si aware ukuthi
le ndlela lesitreat-a ngayo i-environment athini ama-consequences Yeah, yabo. yeah. So loko kukodwa nje kwenta lokuningi nyalo kunana indzaba ma-habitat lesiwadestroyako kona kukhona ukuthi kune-pressure ukuthi kude imisebenti kude ini but even kwayona le-agriculture kumele siyimanage ngendlela lengukuthi sikhone ukuprotecta the natural environment yabo. Ngibekise ngente nje example encane ngente example ngabo manyolo. Yeah. Uma asesithi emasimako angeke ngisho ukuthi ulima ini but asesithi ulima edute nemfula. Yeah. Yabo. La edute nemfula wena ufaka bomanyolo. Labo manyolo malina. Wonke lo manyolo loyo uphelela kuphi? Uphelela lamandini. Mawungena lamandini so uya affecta le habitat yalamandini le ndlela le lamandi labangayo nale quality yalamandi kuya affecta but asikuboni ngalokuthi esikhathini esiningi si driver ngule ndlala uthi kumele ngidle. So as much as ivele reality iyasho ukuthi kumele sizame lokho lesingakuzama but kumele sibe aware lokuthi le environment iphatha kanjani and kude le indlela ukuthola awareness ukuthi kumele babe khona labo labatask guide. It's not about judge umuntu ukuthi hayi lokhu ngakwenza but it's about ukuthi wena yathi lento yakho mawuyenda yende ngendlela lenga affects environment. Noma kuthiwa uvula insimi ungabese ugecayi konke lokusihlahla konke lokunjalo leti nyonto nasetawuhlala yabo kumele ibe khona lokucabanga lokho ngoba masingakucabanga kanjalo awu No liqiniso le. so ifitha lapho ke in education. Yes ngoba njoba usho ukuthi uthatha i-interest in a space lova ngazi ukuthi sitakusita nala businessini. Asesibuye kulama core. Mina nje sengizange nje sengibe ne-experience ukulima emakhowa. Ungam-advise uqala kuphi? Asithi uqala kuphi nje kulima emakhowa? Uqala ngani? Uthathe nje kule process leyo ukuthi from enhlanyelweni ukuthi uthola phi ukuthi bese uyenda njani. So sicalo mina ngarecommenda sona lesicalo lele ngandlula kiso ukuthi uqala ngekuthi uye lapha Ministry of Agriculture i-department yema-mushrooms. Mawufika khona batakunika training it's not more than 30 minutes. 30 minutes? 30 minutes eminingi. Okay. Brief ngoba lento batakunika i-handbook yakhona ukuthi na information losatfunzela wena. Batakunika neplan ukuthi mawufuna kwakhe indlu ngayakha kanje. Free of charge. Futhi sengamane kuba ukuthi bakutshela ukuthi hayi bobuya ngelanga ukuthi ma class bawenda ngemalanga la. But ba very welcoming and bayafuna ukuthi bantu bafunze. After leso step leso sekutaba kuwe ukuthi uya decide ukuthi wena emakhowa ufuna kwendela ukuthi idlela wena noma ufuna kwendela ukuthi as a business. Uma ngabe uthi ufuna ukudlela wena lapho nga recommend ukuthi uxhumane nomuntu losavela wenda uthi wena sota wakha nje indlu yakho angithi 2 meters by 2 meters. Kwesikwelana lokuncane nje ufake le sailor nale plastic la phasi ufake river sand bese ubopha tinsambo takho ukuthi songathenga tikhwama vele uthengele tikhwama lesi ready angithi ufuna ukudlela wena thenga tikhwama leti ready ufaka la ndlini utithengaphi utithenga kulaba lasebavele laba producer okay mama nomfana nami hayi ngicela ungendele tikhwama so lapho ngilento le small scale uyatithenga kahle okwangitshela nje ukuthi isikhwama sakho lesi wena uba vele so establish wena yabathengisela labanye sengimalini yabathengisela labanye sisinye nje sibanga 15 emalangeni bese sihlanyeliwe ayinokuthi sengisihlanyele kuphela sengisihlanyele sa germinate ukuthi sesi white sesinayo le assurance ukuthi atawuphuma lamakhowa la khansi hayi ukuthi usetha uhamba naso wena you incubate wena kude lota wena kwakho utazivula usinisele kuphela nakhona nakulayela ukuthi hayi usinisela kanje. Asesithi ke Mhlungane sengisithethe leso sibhakubhaku sami lelo plastic lami lenhlanyelo kumbe ngithatha angaba ngi4 nga60 rand uthi bese ngidla nini ke so nje mina nase ngifuna kuyopheka ngibobosika lapha ngidle bobosika lapha ngidle until when until ayekele kuphuma
Sama usanisela atawuphuma nawe utawubona ngoba utawuvula both sides ukuthi hayi inyalo akasaphumi lokuthi angasaphumi kusho ukuthi hayi saphelile but inyanga iyaphela inyanga iyaphela into le mane ivimbe kuyaye kuvimbele ukuthi inyalo sekumakhatha kakhulu so akasachuma but makushisa kahle ayachuma nje ayachuma qhubeke wajuba as long as kushisa wena unisela ukuthi ngoba sekuyashisa sayachuma ngiyama sekushisa kakhulu bese ayoma so mawutawavuna kahle sese angakomi uyavuna nje ngekwati kwakho yini bomcoka bema-mushroom as a crop noma kubantu noma ke ku-environment ema-mushrooms kwekucala ngiwabona ayi-substitute le kahle for inyama abantu laba ama-vegetarian kakhulu ngiva ngathi it's the closest thing they have to meat ngale ndlela la mnanzi ngayo kanti anale texture kani nale nutritional value yayo isedulu maningi kakhulu ma-benefits la khona kiyo bahlale bawa-recommenda nje maba-recommenda kudla nje loku healthy bahlale ba-recommenda wona ngeke sengathi specifically ukuthi uthola lokhu nalokhu akude kakhulu akudla nje lokhu kahle and ungayenda ngawo umshibo pheze ungawenda futhi abe salad yes kudla kwesilungu ungakuthatha ngaleyo ndlela la ekhaya sibonile ukuthi unenzawo la incubator khona la shothi lawo wakha khona ukuthi kutoba ready ukuthi sengaqala ku germinator nomuntu usangakuthatha ayochubeka akukhulisa maybe kuleyo process leyo ukuthi kutsengekani kuze ukuthi kuto germinator konke lokho what are the conditions ngisho ukuthi kudzingeka i-heat ukuthi kufuna kube warm kanye nalokuthi kufuna kube dark so mawunenzawo nje mawune-room ongasebenzisi le clean lelingeke lingene emagundlwane ngoba lokho amagundlwane-ke afike adle nje lenhlanyelo Nkosi yami adle lenhlanyelo abuyiselane emuva so indzawo nje le-secure utayivala kahle noma uwarephe ngone maseyili kwathinga lokho bese nesikhathi nje around inyanga asuke senda noma ngithi asuke sekende kahle but after 2 weeks uyabona ukuthi selaqala le plastic liyaguquka liba white inhlanyelo itholakala eMalkens Research inhlanyelo nayo itholakala eMalkens Research mahhala uyayi-order lebhodlela linye lelo 300 mils ling-15 rand okay kunika inhlanyelo lapho lengafaka ngakupakpawu mawuhlanyela ngicabanga ukuthi ungamhlanyela 20 wala ma-plastic okay ibhodlela linye ngamhlanyela close to 20 kuyethembisa naye-ke le nkulu le yetshani what is the role of the grass ngoba sikhanzelana ukuthi ukhulume kahle nje ukuthi that's been your investment ekwakheni lokugaya tshani yini le role yalo tshani lo tshani shothi ngiyo le substrate la kufike kugerminate khona lamakhowa la kufike kuhlale khona lamakhowa so lo tshani uyabmixa ne-bran ukuthi ubende nje edela ama-nutrients la kiyo ukuthi inhlanyelo utawukhona kugerminator mangabe usebenzise i-sawdust ne-sawdust nayo ungayisebenzisa labanye basebenzisa i-sawdust mangabe umuntu lo ubona lokuthi yathi lokuthi indawo yakugaya nawendana ngavele ukuthenga i-sawdust uthengele i-sawdust yakho uthenge ilime ukuthi kwehlise i-acidity la kule sawdust nayo-ke bese-ke sofaka phinde ufake nale bran same thing so wenda lo tshani uyabenda nje kubodwa noma le sawdust yakho umixe bese uyapheka lo purpose yalokupheka-ke lokudisinfect so uyapheka boil for 6 hours ngakusasa-ke masipholile songahlanyela lakhathi so uyaphinza uyalivula iplastic sofaka le nhlanyelo la nto so lo tshani yi-host nje ukuthi kunako lapha uphuma khona lamakhowa okay so uchazile le ndzaba yokupheka ukuthi
is mainly for to disinfect. Disinfect. Okay. Lokuthi lokumele kumile lamakhowa kuphela. Bebe Yeah. kunye lokumila. Ukuwakhuluma lesinye story lana ukuthi indzaba yamagciwane. Kuthi kwendeka nje kwangena vele any foreign element lengaletha emabacteria kuyendeka ukuthi ungatholi lutho. Kuyenteka nje ukuthi tikhwama takho tihlale lapha tingagucuki noma uma ngabe usebenzise mina ngike ngaba ne-batch le bengichazela ngayo ukuthi i-batch lengathenga tshani bese bukudzala. Ngathenga lo tshani bukudzala ngijajuliswe ngile discount usathi lo tshani bebushiphiwe. Bengisehlobo ukuthi tshani. Ngiyathatha tshani ngabugaya kahle ngabuhlanyela ngenda yonke indlu ngadisinfect kepha ngalokuthi bese kujala bese kude le nutrition la kibo bavele bahlala nje tshani bamakhowa inhlanyelo yahlala la ngetulu yaze yabona ingadeve ngalokuthi utshani bengasaphili bese So your advice would be kungcono ukuthi utijubele tshani bakho bese fresh. ngcono utijubele na bese uyabomisa ngoba ungeke ugaye busesemanje. Okay. Uba nje ubiyekele bome bisheshe bome tshani. Yabujuba ubiyekele bome lobu straw athi lemongrass. Lele mila la emkhathini wembila. Emkhathini wamasini. Juba lokho ukubeke number 1. Okay. Nayo ke sesigerminateile siyasuka sidakulendlu yakho leshisako le simembuwayo. Kwendekani ke lana unisela kuphela. Akudela ngoba siyathi ukuthi hle kufaka abamanyolo nasilinye letinye tilimo tetibooster lana nje so uyanisela till uzuvuna. Lana ngisho ukuthi the main objective yalana ngaba controller i-temperature. Okay. Controller the temperature, controller lama conditions alokuthi kugerminate lamakhowa. So lokuthi kube nale plastic nale seyila ukuthi sifuna kutrapha le heat. Yeah. But as much as it trapha la heat la ngekhathi kune river sand. Le river sand base sibona ukuthi kuyashisa noma ekseni siyavuka sinisele le river sand. La pass. River sand yebo pass. It's for cooling. Uthi mase kufika le heat tabe sekuphakama lo mswakanya le humidity. Umswakanya mase uphakama so uphakamela la kule tikhwama. Uphakamela la tikhwama ayagerminate amakhowa. Okay. So maintainer lo uyabona so unyalo kuyashisa nyanisela phansi omakhowa sayachumile na uyawanisela spray uthi ahlala fresh ngoba lokushisa mongathi uyayekela masukwayekela isikhathi lesithe bese ayonakala. Vele kwi-science ukwakhuluma ukuthi lokho we are mimicking the natural process aphenze uyichaze nje ukuthi angithi emakhowa indlela leswati ngayo maswabuka la Mthabeni lesalusi Mthabeni makhowa besathi uthi taba nemakhowa uma lidumile. Yes. Kepha sabe sesinaka lokuduma kuphela sanganaki lokuthi uma litawuduma tawushisa kakhulu esingashisa kube nalo moya loshisa kube nalo moya bese ngalesikhathi selicala lokuna lamathosi makafika laphansi sengiyola lakha le humidity le humidity leyo yenta ukuthi kugerminate likhowa ngiyo ngakusasa sokhanza likhowa selikhule selingaka lo ukuthi bekunala ama conditions lawo so the same conditions ngiwo ke leli sesiwakhala lana. But ngalokuthi lesigangeni lenhlanyelo bofika ukhanzela ikhowa leli liyadliwa so le element leyo sesi-replace ngalokuthi lana sesisebenzisa inhlanyelo lesisithengile ukuthi vele ecilongiwe vele ukuthi kuledliwayo so sifaka yona sipreparisha yona sibe sesiyibeka la kulama conditions seyaphuma sesiyayivuna ngale ka incubation sithe mhlambe 1 month ngalana ke masileni ususa sekuwhite ngalana liviki linye uyaqala la qala kuvuna lapha qala yavuna lapha okay so lapho sotawuvuna so uyovuna every week noma every day ngalobuningi baletikhwama takho utawuphuma leti kuphume ngembili ngalana ngale kuphuma ngemuva uyavuna kepha lapho yonke labor seyiphelile into lokhu kahle nje lokudzinga i-manpower leningi ngasho ukuthi ngibekuqe
nalokhu pakisha that comment but la pakisha that comment ngisho bantwana labancane basekhaya bayeta bakusitho sanisiteni sifaka tshani that comment bafake tshani bantwana yinto nje le accessible kakhulu Mhlongwane so khulisile lana ke uyakera bese ukushonisa lapho wena what is your market market shothi ngathatha nje la kathi ngisaqala ngathatha langa ngapakisha nama take away masala la transparent okay ngathi sengene la titolo so ngathi approach atitolo akhanza ukuthi angihlele ngwendawo ma oyster mushrooms khanzakala ukuthi letinzawo special tinzawo letentabo pizza isebenzisa lahlukile wona nangalaba simabhathini lapha amancane so lokho kwaqala kwaba i-challenge but kwabe sekwenta ukuthi ngigcine ngithole bantu bawo lama oyster lokumashayini okay so ngafika emashayinini amashayina jabula kakhulu athi awu hey watela lapha ama-oyster ngathi I know ngiyawa-produce and from lapho ngavele ngadevelopa i-relationship business le kahle nje nabo so cishe onke ngisafeyila nami kumitha le demand yabo ngisaphushela ukuthi ngikhone nokuyimitha konke lengikuproduceako bayakuthatha baze bancinge nalakhaya ukuthi hey nalakhaya amakhowa hamba ongasiwadli nathi hey asikhona ukubathengisela abantu yabo ngalokuthi vele bayathi market ikhona market ikhona kakhulu baningi bantu lapha nakhona laba le research le la kwenziwa khona makuthiwa ngoma ngathiwa nje uxakekile ungawaproduce amakhowa akho uphinde uwapakishe uphinde ubuyelelekile but awathenga futhi batakusida nabo bakuhlanganise nemarket futhi and mangabe into yakho seyiku-scale lesikhulu kakhulu so ungaba approacha nabo numbboard ukuthi hey yathi mina kwami sekulezi zinga lokuthi sekufuneka nabo labo bangakujabulela kakhulu imarket ikhona is one of the biggest opportunities kude congestion kude labantu lo sebenza nabo abaswele ukuthi hayi ngibani lonawo kude wedwa nje khona kepha nabo kuphela basupply khona la basupply kuphelile yabo manje obviously kune gap in the market nangibuka lendlu yakho nayo is not operating at optimal capacity so what's your plan about expanding iplan yami kusebenzisa nayo iwinter lesiyo ukuthi njoba kuyisizini yalo tshani usitshani lungile ukuthi ngizame ku-collector as much as I can lamabhele bengitisethele target ukuthi mangaprocessa noma 10 amabhele okay bese lo minye 10 ngimbekela ukuthi ngawenda masekushisa but ngathi ukuthi lo tshani ngibsecurile bulanga ngini so lapho ngicabanga ukuthi le ndlu ngakhona kugcwala ke lapho and kungangilasta up until next year sekungenye season but ngisafuna vele lokuyibona le potential yayo mase igcwele kahle. What is the capacity of this room? Uma ngaqala ngetikhwama ngasho ukuthi ngoba la kuleli bhodo leli ungena 250 so ngasho amabhodo la 4 or 5 so ngasho ukuthi labo 1000 to 1.2 lapho ingabe seyigcwele kepha nalokugcwala kwayo still kuyinto lekahle ngoba the more igcwala the more nalokushisa tawushisa kakhulu nalokuyimanage kulula ngeke kubese ukuthi ngoba semaningi sekutawuhluka sekungaba ukuthi ngibe nendlu ukuthi sengiyakhona ukugibela mangijuma la seduze but nje konke pretty much remains the same ngokumcoka nje ngile input yakho ngoba la lokuthola la kusuke kuyiproduct yalamandla akho ukuthi ufake kangakanani lo mfutho kusuka le tshani uma ngabe ngigatshani lokuncane nemakhowa abamancane ngala so ngimuntu lo encourage kakhulu abantu abasha abalanzaweni mama ngibuta kude nalo namunye bengimthena back inside ngiyaba invite mina abantu mabanenve kwakhe imali esikhathini esiningi baye bayifike mina the opposite mina ngithi buya ngikufundzisa wena dabo ngisita ungibambisa nakubhadala the days pay the rate yelanga but I rate yelanga but phinde futhi ngikufundzisela ukuthi
noma sowuba nemali ngalenye ilanga noma la noma ubambe emsebentini wathi ukuthi yathi kona fine ngiyasebenza le madolobheni but ungabe ukuthi yathi le mali lengibekele ukuthi ngifuna kwakha kwendlu kwami structure sami nami le structure sami le structure lesi simende lofuneka lesi ngasakha 3 kuphela masaka simende ngoba lo simende is just 2 lines wetitini yabo so le entry kulendvo ilula kakhulu and i-affordable. It's just asesikhulume ngazo le structure nje lapha sengisemende lamaceleni treated poles demkosi bese so ufaka le domkosi so ufaka le nethi ke le 30% shade seyakho akafuthumala yebo sengilo nje lo kuphela ila ngaspenda khona imali eningi kule process le ngisho ukuthi ngilokho ngaphandle kwalo machine but kanye yatawubuya yonke nje guaranteed akusiyo ukuthi mhlambe maybe itawubuya ngeyihlale ngabuya ya lo capacity to keep ma 10 liter nyalo ngisho ukuthi keep about 10 liter ngelanga ngilindlela ngipheka ngoba bengiyaye ngipheke kabili ngipheke 2 wala mabhodo 2 emabhodo ukhipha 10 liter ngelanga but le ndlu can handle nawe emakethe uthengisa nge5 liter bange marketing ngithengisa ngala ma 5 liter 5 liter engimali 5 liter ibo 250 I think inawukhula njengoba usho ukuthi le market ikhona kubonakala ngasi ibusiness leqinile impela lengasimama ukhona nisitho lolufuna lolitsengako njenganyalo nje ukuthi kumbe ufuna ukuthi labangakubambisa kuphi ukuze ukuthi ufezele iphupho lakho nyalo ngicabanga ukuthi labangibambisa la kule ngala ukuthi isikhonele ukubhadala labantu belabor ukuthi le noma uqashela omunye because sicasha lomunye noma ngitfolele omnye umshini wehesha sengiyathi ukuthi ayinoma sinemshini noma ngiqasha lomunye lo heshako ukuthi sibe babili esiheshako transport lamkhavela ama transport ama cost of transport ngaba kungathini ma operational cost ngoba incumbi yale team so titfole ama operational cost ukuthi kufakwe nje kube kudokhula and futhi leyo mangathiwa khona umuntu oinvestayo leyo investment leyo ngicabanga ukuthi ingasheshe ibuye yabo ngoba le turnaround yayo nje isikhathi lesifisha kakhulu yayo yonke le process ngohle kubuta nje ukuthi lo tshani nibujuba ngani sibujuba ngegrass cutter ngijuba ngegrass cutter kepha angisebenzisi isinga ngisebenzisa le blade yebo manje ngegrass cutter manje ngisebenzisa le blade na iblade ingcono ukuthi idla kancane petrol so cisho konke nginale inhlanhla lokuthi cisho konke vele so investile kule equipment cishe lokunengi sokwendile seyitawugcwala masinyane lento sivele so lapha sekungaba nje kungala bo packaging sengiphuma sengenda more packaging yetitolo marketing kusinyalo ke sesale ngithi establisha as ibusiness okay sengabona ukuthi okay nguphi abantu labangawathola khona sekukami ukuthi okay nawo la ngahlala tholakala khona iphupho lihle nje ngoba vele nasihamba la ititolo nasiwabona la packagewe la wonke lama address asikhomba eSouth Africa kude asikhomba ukuthi uyatholakala la eSwatini so siyajabula nje nasibona liSwati especially iSwati lelisencane likuwo lo mkhakha lona lo tasita singasa import ngoba I think isizama bona lokuthi some of these products leswa importa kakhulu siwa replace nge local production so siyabonga kakhulu lo msebenzi lo uqalile nalokuthi uvule tandla ukuthi ufundisa labanye labancane futhi nabo ukuthi bangabona lokuthi lana singaphila angathi nasigocota mhlambe nawo so ngaba namagama longabeka nje ukhutsata noma lo anything you want to say sesigocota mina
ngicabanga ukuthi lengingakusho nje ngaba khuthaza abantu labasha especially labafundzile noma laba sayofunza labendabo tertiary mase tertiary ukuthi angiboni inzuzo ngikublame ukuthi tawublame ukuthi ukuthi imisebenzi kepha ase uthi uya kuyofunza ube uneplan ukuthi lele ngiyokufunza asothathe lesikhathi ungajabuleli ukuthi hayi accepta nami dawubonakala ngifunza asobe neplan ukuthi lele nginakufunza ngingakhona yini kuphila ngako noma ngingakacashwa asekuqale lapho ngoba kumele siface le reality ukuthi le unemployment rate vele my high and akusho ukuthi itawushintsha mase kungwele ufuna umsebenzi lokho kubuke nyalo usenda lama decision noma ufunza baniqala lapho wakhe iplan ukuthi okay mangathiwa lo msebenzi angisho ukuthi ngazanye umsebenzi sitayizama uyifunda but asokucabange now outside of the box uthi no that thing ngisesemusha ngisesenawo lamandla what can I do yabo what can I try mina lokuvumela mina maningi ama opportunity la kangwane sine sibusiso lesikhulu sisithatha kancane sibusiso semhlaba nesibusiso semali yes those two things kuningi just from those two things kuningi lokungakwenda futhi lokusemthethweni but kufuna ukuthi wena utibuke wena nje umuntu ukuthi yini lengingayizama kunako yabo bese tasmaso lapho the right people will find you utatendakale once move kule direction le konke tatendakale Hlongwane kude lokwendlula lokho lengacela ko amakhulu lamagama futhi ayakha siyabonga kakhulu isikhathi sakho nokusemukela ekhaya siba agribusiness media asithi nje kumbukeli siyabonga ukuthi ube nathi nalamuhla ehlelweni sikulethela abalimi laba inspireshako simaswati sibalimi namhla sifundza kakhulu ngama mushroom esilimo lesingakavami eSwatini ngepha ke ngicabanga sesiyathi sositile Meluleki Mkhonda la eTulu kaVele Zizweni siyabonga nisijoyina nakulelinye ihlelo.